Waziri w'ekisemi aiga sense ya Kenya Julius Migosi ogamba ni gobona atebire bune serikali nigera sichimbiro amune ministry y'ekisemi kwenekia buna amatemwa manene asomwa koyega nko bari gakurigererwa ase ogwimena kwenekia buna ngo kare kanal senchira endonge Migosi ni gono nyina bo akurere bisa bigenda kuna kwenekiwa aiga sense ya Kenya anene biria bigenderete byo komenta ogwibiri amatemwa nigakwanira bo igoro yemegiro egenderete University na Boige University ya Moi ase arenge etaro yaye kurigereria chinsemo asorogongo rwa Nyanza igoro buna matemwa yo agenderete ase abakagutarira county ya Nyamira boigo na ikerana ase county ya Kisii ya Kisumu na Homa Bay asa akora chitaro cha kwaneke buna matemwa yo agenderete aiga sense ya Kenya. Ekiagera motori buno yoroje no bwate kiriri kiaye kiari kulinda bantu. You have different opinions about our country today. Egasi yeye abaheshimiwa abao korane gasi ya muhimu sana. Ekiagera njene minister ya education. Otobwato bokomu kwa early pregnancy sabana baito abake bakobekwa marito. Number 2, unabona igato quality exams abana n'abandi bakorerete exam kyabo asechi maternity kake inembuya amana intoko yakana ngokana mole ngatole n'abana baita baiseke Bono igabuna toja useka shukuru chine cha sekiru ba mpacho bakora matemo on Friday. Igonda letenge karabana bagocha wochanka. Abangina ba minto, abagaka ba minto, the brothers, the sisters. Ga kitole na bana ba minto, mbaba sokonyo nyorobo kongusiko. Sawa sawa. Ebinto bilia sabako genda osina matanga otuko. Mwamanya abana beno ngebakolezeki kaibale. Abangina lenda abane kyara abana bagocha koba wacha baheshimiwa una baheshimiwa abakaranse gaiga wacha okonya Kenya twatera ndreigo egento gya kabere ona etarero nkuligereria mangana amatemo ya form 4 akorwo mwaka oyo twakorire gasi ngia abantu baminto ntonyoleti mal practice nyinge buna konye ayakole tu amatemo maya togocha ukora Friday Friday ninjendwe report yogo telebasa makosa akoreka nete n'abantu bagwatirwe nakitenga batebinga ekero mondako yo matemu nere bwego kuchikobwa tukali community sawa birasi ebya grade 9 tokoro sichukuru goeta yongo eta kenyingi makorigere ringe birasi ebi byabere tiyare iliegera abana baminto bagacha kwenda grade 9 etokenge birasi ndiro rasi bagosoba to 109 we Nabari munabaro buntu alika 46,000 yani tolika abantu 20,000 elinda abantu baminto abana baitokera bali skuru mbacha ndikanga bali mbakora deki mbaiyo ebitabo byonse pia abana aba grade 8 grade 7 grade 9 byakire kiskuru kero mwana akonyole gitabo kiaye Mwimenera pwe county ya Kisii Doris Yaburi chukulira niko abagakora bakungu obe chi county emerongena na isano ibere asorogongo ruhagusi ase baikerana somusangerekano ensemo ya gisieka erigori amarania county ya Kisii chingaki barenge gukwanira igoro yogosara kwa bana kinyaruka egakoro kyabage kugikirwa mono nabo wimenera abo kurwa as chi county ao niko nonyena bo abaraya bo bateba buna ya chanere oro yogo cha ase obwamo kwenekia buna emechando eria ekolentwa asuboitiwa basubati manikana jana best violence yabereke gokorwa aiga sense ya Kenya mune visa yogoitwa kwa Kenya anena basubati asichinchira chiri chobotutukano nigo abasubati abateba nigo barasumustari mutwe kwenekia buna nkwegerana nabale barabuka abanyene roboti urwa bwatirwa muno muri kito Esbon Bosire tigarato asubuime aliakorekana asigitiekyo ase echiro yagesieka ikonyara kwake gotoka ewodi ya Marani abo ase abarai abangina gwetani emerongibere banyako bagwikana bwe gukwanira amangana ali abatungete abana banyaruka boigo amona bangina
obwatikana amono musangirikano yonyara kwago kubareta ange abarai gwetani 20 ime county ya Kisii barabasubati nigo banyara kwa bakugikiria engana yoko sara abana banyaruka nabo igo gosemia abaiburi banyako bagotiga chingencho ekyo kubwatikana ngani ngo cyanyara kwa bachikwetwa amone chingaki. Tumekuja tuongee mambo ya FGM, kukeketa watoto wetu wa kisichana. Hata mimi natoka kwa familia na jamii ya kabila waliokuwa wakikeketa. Wasomali si wanakeketa? Sasa nataka niongee na nyinyi wa mama. Mulifanyiwa hiyo dhulma, mulikuwa wadogo na masomo hayakuwa yamefika juu. Leo mtoto ako na haki yake. Na ujua ukimkeketa ni sheria hapa Kenya, utafungwa, imeandikwa kwenye sheria ya Kenya. Mumekubaliana na sisi tusitahiriwe tena. Za mapema tutakuwa tumetoa. Sisi tukakuja kuona kwamba ukikeketa msichana hakuna degree anapata, hakuna uzuri anapata, haiandikwi hapa kwa uso ndio tujue huyu amekeketwa, huyu hajakeketwa. Tukaona hiyo ni mtindo uliopitwa na wakati. Na tunaposhikilia mila, tunataka kushikilia mila nzuri na kuacha mila ambazo zinaturudisha nyuma. Pamoja na wazee na vijana tulinde wasichana wetu. Kama we unapenda msichana wa uniform, valisha bibi yako uniform ili Oigo asense mwende niko banyako bago segeta abaye iboli go sabanta bane banyako bakoira abana babo chiskuru banyako bago soma bate kwekonya ase amatuko arebosio. Badala kusukuma mtoto kukeketwa, msukume asome na yeye kesho akuje akuwe Fatuma, akuwe Donya. Exam ikifanywa tunasikianga tu kutoka Kisii. Kama hujasikia results za Kisii au hujasikia results zozote, sababu zile brains ziko hapa Kisii ziko namba 1. Kwa hivyo kina mama, mtachunga wasichana wasinyofolewe. Sana. Mimi nilijidai nikiwa shuleni, nikakuwa discipline na nikakuja nikaomba kura, watu wangu wa Bomet wakanipea kura. Watu huko mitandaoni, be careful, kwa sababu hao watu hawajui wametoka wapi. Na ninaomba pia wamama na wazee wachukue muda kuongelesha watoto, kuangalia vizuri, kwa sababu watoto is our investment. Asensemo yechsegi chegenka na chirochini go banyara ko bago chigikiria nabo igo kuburia abantu banyara ko bago kwana baigwana ine nabo igo banyara ko bago tikachsegi chegenka koira niko chikonya ko bachikoleta emechando emenge ase chinka ao. Tujikinge na tukinge wenzetu dhidi ya dhulma za kijinsia. Pale inafanya kazi wakati hakuna furugu Kenya, huwa tunatibu takriban watu 4,000 kwa mwaka mzima, na wengi wanakuanga wanawake. Hata wapokei pesa za uzeeni. Kuna wengine wako hata miaka 25, lakini kwa sababu ameteswa mambo ya GBV huko nyumbani, anakaa ni kama mama ako na 60 years. Donya, tetea hao kina mama ambao based violence. Sisi tunasimama hapa tukisema kama kina mama wa Kenya, tumechoka kuona wamama wakipigwa wakifa. Unachukua mama akiwa mzima, anachapwa, anakosa jicho, anavunjwa mguu, anavunjwa mkono. We are saying enough is enough. Na tunataka wamama waheshimiwe, tunataka wamama wapewe nafasi zao. Na pia nabo igoni ko banyako bago segeta abantu bonse banyako bagwesokia banyako bakwirikia asomoroberio ryo moyabo bubwenia osha kuna injira emo yo kubakonya chinga kiba konyara ko bakonyubwatwa amona marwere na wika asikinya gitari ao imensi ya Kenya SHA. Kwa sababu katika hiyo SHA mimi na Donya tunalipa pesa mingi sana. Wewe ambaye ni mtu mmoja baba katika nyumba, enda lipa shilingi 300 ili familia yako yote iwe registered katika SHA ili waweze kupata matibabu ya bure. Nabo igoni ko banyako bakumwakera omusubati Dorothy Donya aburi mbuya mono asoko gende gokorera omugusi amagendo nabo igokwegerera abasubati ase bunge enene chingaki bakora ebikaro byabo. Wale
huyu Donya tunamtegemea. Kama kitu ni ngumu kusema, ile mshale unatuma ni Donya Toto. Nikikujanga hapa Kisii na kujanga kuchukua notes na kujanga kuiba mwa Kenya. Anatia bidii na ni mcha Mungu. Tunaomba tena hapo mbeleni mkumbuke yetu Donya. Huyu msichana ni mdogo lakini akili anayo mingi. Huyu Donya nilimpenda siku ya kwanza nilipoingia kwenye assembly, maana tulikuwa pale waoga kidogo. Nikaona Donya ameinua mkono pale bungeni, akasema nataka kuzungumza juu ya watu wangu wa Kisii. Inkorpoteria MSA ya mangana maya koru ase wodi ya Marani chinsemo cha Gesieka eretariane Hespon Posire. Tuna noroboti urumuri kyoito Hespon Posire bono koru chinsemo chochia Gesieka wodi ya Marani tugende asense mende tutigarete asense bado ngo kumenya guna barai kurwa asoro gongorwa gusia obaikere na buiko aso musagere kanoyo nigo baba kumwakera ngambya muno muimena pwe county ya Kisii Doris Yabuli asi okwarigania umuyiga uyo monene huo gusegeta na buyo kore ntobo semia asiriro bali gusi murubiri hosirwa mone serikali bakora gwa muno mubunge kurwa sense meyo manyakara Chavet Nyakundi amo no moseneto mochore esio kenyuri na barai bande nigo abarai abo bate babuna ya chenero robarai bagusiko baserio gerimo elio goikera imiroyo yokorenta maunchiri yokorwa ase orogongo rwa agusi asomo ngina Doris Donya Toto kuru kwamba umepata nafasi na kuleta waheshimiwa wengine kutoka sehemu zote za Kenya hapa kwetu. Sio jambo rahisi, ni jambo muhimu na tunakushukuru sana. Kwanza nichukue fursa hii kuwakaribisha wageni wote akiongozwa na waziri wetu wa elimu na wa mama county Mama Donya na mama county wengine na wabunge wote ambao wamefika kaunti yetu ya Kisii. Karibu sana. Wiki ego John Mane ngoja akatore ngendweko ku 16 days of activism against gender-based violence. Twarolira abana baito bago itwa nyumba na abana baito bago tumeka bobe. Igobone ngentongo sababangina nane nsabe mama county esenge nchonantegerete gaiga mama county ntu akwana enyomberi ekoro ku GBV Rescue Center ga kieza wadi oratoe after these 16 days of activism. Please toingore nyomberi ya GBV abangina abaiga bago itwa banyorate bakorati mukera bakendio bongo kaibo gaki la chiregete kama tukamange lakini nanya koraba ke nibaraba yenge nende bare kieniga. This is the first time abantu baminto babege tutu tigatoreri bageto te mama county nambe yamono sana anemona inyoira abangino chirega iga boge tutu kokosori na inu ere babe gosere buya nande nje muna bosi ngotana mosacho ndo bwensi wako mukungu oyuneri ikono omosubati ni gagwa kuno bwanchani ere babe gosere buya Olendi abangina 21 bachorire egenta chago toletera lero na marangeti ebite bire momayega naenda to somi igoro ya mangana yabangina otalio mondomia tunajua umefanya kazi yako haswa. Juzi tulikuwa na wewe tukifungua maji kule Sombogo na leo tuko hapa kwa sababu ya hawa mama ili uweze kuwafundisha maneno ile ya FGM, maneno ya kupigwa, musikubali kupigwa. Abagina mwanje mwakwe. Abagaka balegaiga. Intura abagaka etobwende kolenda abagina abana libako tokolelega sibuya. Kwega sintogendrete. Chipara chieito mochiroche. Oyo ikire moinali ngojarege sieka agende bakanya koe atokolelega mieri. Eyuele muyago sere bobe. Estima yeito isanta kobeka tole estima ogende moinage sabakwa kobeka tole estima nyamage nyakamba ekishinde kono tuwabe kile estima kiumbe